name is Penloke. I'm from Sekanga. I always listen to Tutu FM because Tutu FM rocks. My name is Koli. I like to listen to the FM. To the FM is rock. My name is Miriama and I'm from Ba and I love listening to the FM. Ni sambulo benaka. Sai kue ongo na pakaleleka ni nonda itu kue nambung yang dai. E pakarita ko Muhammad Sanim na supervisor ni binding-dingi ni ruimbimbi ki ben ni kono wai kula mena wili ka telemanda na lawa ka tokai na Electoral Act. Ngoe salamuria na nona polai na mona liba ni ndondon ki beir na lewe ni songo na so delpa merna bingka rabi ngaba kaira. Ia e pakarita ko Sanim ni senga ni sa ruibo ponde na matanggali bakasa mapakaongo. Kandondon mena walia na songo na lenga eso tabitiko. E pakandita ko na wai kula nindondon mera na bingka rabi nga vakaira o ira sama i pakadengui kaya butaki ani ka ruas sanga buli wase ena lawa ni Electoral Act. Esa pakanunum telangau na wai kula menandong garo na sarapa binaka na bekai tukuna se bola ena mona libliva. Dina nga ni rese pakadengui pakawawa tiko ena nga unonggo. Ena buku ni tiko apapala kaya to tiko ena panua lebu Amerika ena nga unonggo. Ersa pakarita kaya sona lubebiti ni rabakilati ko ni natadori ena be pakandui taki. E dingo meni tuku mai na ministry ni ve kambula tua politikenda ni rauti ni ono sa ula pasende o irna linga ni benga rabi o kati baka consultants era sanga sotsar ni baka tabara baka binaka na non reitabi ena buku ni ken na mbiu na ribote membaleta na environmental impact assessment. E baka rita ko Joshua Wycliffe na puni wala tunde ni ministry ni lebu weir na itau kini takataka era baka takira na consultants nindua na tatao lebu ni kia na paeduri na bebe katoro ida kitaki baleta ni siang ni tau dogotiko na ribote embiu kini ministry. Eka Wycliffe ni na rawa ni pagalusia e rauti ni ndua na rawa na undulu na ndola endo ni tau kini bisnisi e nabu ni kia na ndau siang ni tau doko na ribote e randau solia e nabu kunra o irna linga ni bengarabi o kati baka consultants. E dingoma rawa na ministry e sibe ni ronan rau 5 na fomu ni kere membaleta ni tubu e na loma ni 8 na bula sa oti. Kinang gito, e sa pakandita ki o west na ingama na kapitan ni Taumanda ni Fiji Mbati mesa tara na itutu ni ndo ni bibota bulidi ni timi ni kaiviti Silk Tails. E kati baka Taumanda ni tukutukongo na FBC Sports ia e sangay may pakandita ni kuwa na songo ni Fiji National Rugby League. E na na itutu baka ndo ni bibota bulidi ni Silk Tails e kao na ingama ni natakadaka veibolekati kay Brandon Costin pakakino Joe Rambele kay Chosate Kisoba. May dabaikir na pakaleleka ni noanda itukutuku na kene kuri e rano na sama na stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM. Ni pagkating binaka. Ulare ya na vango la tila tarelau au daptu mana korbatura on tawara na kinoelia na santa konrobe totali takana barang wali na mula fam ira kena serap kena tumutaka untuk mata greden Pula, na hako terstia au waktu juga lo toka au talita kana barang na Bula FM na banduan stere. Kalau minat ya to sabi. Betapuan to warung na Bula FM na banduan stere. Bula FM, number 2 NSR.